نونوار کردی چه خبره؟ آی مهندس بریم مراسم. مراسم چی؟ Merasimi padşuyanı. Çayqıranda 2 dənə böyük daş var. Biri qızı otudarlar sol daşın üstündə, oğlanı da otudarlar sağ daşın üstündə. Dediniz ki oğlan sağ tarafında, kız sol tarafında. Niye bunlar eğer əvəz olsa yerine mi? آی مهندس شما تو این روستا عکس گرفتی؟ عکس ازتون خواستم؟ آقای مهندس این عکس ده ما رو ریخته به هم این ماجرا همه ما رو پلس کرده. Bax bil, burada biliklərin işi mahana dalıca gəzməkdir. Ay mühəndis gözələr konuşa. Sən ay mühəndis. دیگه داره دیگه آقا حق بدین. یه کارگردان ممنوع خروج اومده بس نشسته لب مرز. هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده. خب حالا دقیقا مرز کجاست؟ دقیقاً رو مرز هست. شما دیشب رفتیم جاده مرزی؟ ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا. راه هم نیست خیش از تو خطر داره. Qan düşər, səni dəri soğarlar, öldürərlər. سوزانم كرة خليكم دخلكم نازانم داهاتهم نية كارو شغلم نية آزادیم نية لبسانه ایدی پس ارسا چی؟ بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست İzzət deyirəm tutma da. Sözə bax. Bağışlayın. Bəli.